Hej tamo! Danas vam donosimo ozbiljno natjecanje između pravih predmeta i onih od čokolade. Vjerujte mi, bit će nezaboravno. I naravno, vrlo ukusno. Ostanite s nama i obećavamo vam osmijeh na licu. Mislim da ću napokon stvoriti beskrajnu čokoladu koja nikad ne nestaje. Čini mi se da stvarno nema dovoljno stvari u tvojoj zdjeli. Ne, uništit ćeš sve. Neću. Očito nešto nije u redu s čokoladom. Miče se. Wow, imamo čokoladnu eksploziju. Sad imaš čokoladu po cijelom licu. I ti? To je čudno. Čak je i moj iPhone postao smeđi. Kao čokoladica. Pogledaj, ovo je čokolada. I ukusna je. Stvarno? Idemo to napraviti. Stvarno se šališ. Pusti da probam. To je nevjerojatno. Ne znam. Mračna hladnoća? Imam isto. Kladim se da jedan od nas ima čokoladu. Moja cigla miriše ukusno, pa se nadam da sam to ja. Da, imam čokoladu. Ne trebam zlato. Da. Možda imam i čokoladicu? Nisam siguran. Oh, jesi li ti se svidjela? Je li to čokolada? Ne, izbila sam sve zube grizući. Uživaš u tome? Da, napravio si neku štetu. Imam klan. Ne brini. Možda ti Biljka. imaš. Ne znaš Ali ovo. ja sam imao nekoliko. Stomatološki trening. Otvori usta. Popravit ću te kao novog i iskoristit ću tvoje zlato za Puno to. vam hvala. Nema na čemu. To je sve dio posla. Ovaj put zatvorimo oči, Alex. Tako će biti zabavnije. Pa, to je bilo jednostavno. Oh, ne. Definitivno ne želim ljut papriku. Nadam se da će se Abs zabaviti. Neka se on bavi time. U redu, podigni poklopac. Imam čokoladnu papriku. Imam pravi. Bit će ljuto, ali to si već znao. Želim probati svoju slatku papriku. Mrzimo ovo. Pretpostavljam da je sada moj red. To je čudno. Uopće nije ljuto. Pogledaj, punjeno je čokoladom. Čekaj, Barbie, jesi li sigurna? On je pucnuo prema nama. Čekaj, Barbie, jesi li sigurna da je tvoje u redu? Da. Ne znam što da radim ovdje, iako mislim da bi malo vode moglo pomoći. U redu. Stani. Žao mi je. Odmah se vraćam. Nestao si. Spasit ću se. To je stvarno pomoglo. Evo, donio sam cijelu kantu mlijeka samo za tebe. Zatvori oči. Već sam bila dobro, Alex. Wow, lutka. Super. Pričekajte za oslobađanje od stresa. Slažem se. Oni su najbolji. Zapravo mislim da je čudno što su oboje stvarni. Jedan od njih bi trebao biti čokolada, zar ne? Probao sam moj. Nije jestivo. Pogledaj, na njemu je nacrtan upitnik. Zanimljivo. Ima jedan i na mom. Kurni mojih. O tome govorim. Imam igračku i svoju čokoladnu kolu. Napunjena je s još više dobrih stvari. Ovo je ostvarenje sna. Mlijeko čokolada moja omiljena. Mislim da mogu kombinirati svoju čokoladu i svoj popet. Ovo je savršeni kalup u koji mogu izliti svoju čokoladu i dobiti odličnu pločicu. Samo mi još nešto treba. Gotovo i gotovo. Kakav nevjerojatan čokoladni lizalica. Dopusti mi da barem pokušam zalogaj. Gledaj, imam gospodina. Ti samo sjedi tamo i pokušaj ne biti previše ljubomoran. Tako si pohlepan. I zašto samo sjedim ovdje? Imam i kolu i može se jednako lako uliti u Pritisni moju. ga. Samo, trebam... Pobrinut ću se da slijedim iste korake kao Barbie. Nećeš dobit ništa tako cool kao ja. To ćemo još vidjeti. Bolj. Hvala. Jesi li gotov?
Nisam htio. Samo sam bio u žurbi da probam svoj ukusni Coca-Cola sladoled na štapiću. Trebao bi ga ukusiti. Naravno, mogu podijeliti. Osim toga, ta stvar je stvarno ljepljiva. Radije bih jeo tvoju Čokolada umjesto toga. A budući da ti ne možeš, poslužit ću se sam. U redu. Očito ti treba moja pomoć. Mislim da je to bilo zabavno. 2. Super kaktus! Baš ono što mi je trebalo. Što ste gledali? Au. Imam i kaktus. Koliko bodljika. Te stvari su stvarno oštre, je li? Onda bolje da budem jako oprezan kad provjeravam svoje. Super! Da jedem igl. Ukusno. Ovo uopće nisu bodlje. To su mali komadići kolačića. I ostao mi je još samo jedan. E rezerviram. K vragu. Nemam puno toga sada, ali srećom još uvijek imam svoj kaktus. Ovo je fenomenalno. Žao mi je tvoji smeđi Manje zubi. pričaj, više jedi. Moj kaktus je pravi, tako da neće biti lako. Ipak, možda imam da spriječim da me iglice porežu. Samo ih trebamo brijati. Pazi, svi su odmah ispod. Žao mi je, nisam primijetio. Imam ćelavi kaktus ispred sebe. Ali zašto ga samo zagrizati kad mogu izvući najukusniji dio? Sok? Čak imam i posebnu slavinu za to. Ovo je grozno. Želim uzeti gutljaj. Daj mi Samo to. naprijed. Uzmi sve. Propustila sam. Mogla sam ti reći da je odvratno. To je bio najgori sok koji sam ikad probao. Jej, novi iPhone. Ako imaš pravi, onda ja imam čokoladni. Oh da, 100% je čokolada. Pogledaj, ovo je prvi savitljivi iPhone na svijetu. I još je jestiv. Misliš Čokoladni iPhone je nekako bolji od onoga što sam dobio. Ne. Pa, s ovim možete koristiti telefon da se pojavi slatkiš. Pa, sve što ja... će biti na mom tanjuru? Mogu li to pokušati? Pa, jo! To će biti Ne, želim jedan... više za sebe. Sjajno! Ne želim pojesti žohara. Alex, izvoli. Jako mi je žao što sam ranije rekao ne. Hvala ti puno. Žuhara! Ne! Odvratno! Kakva noćna mora! Alex, ovo je na tvojoj savjesti. Što? Neću ti dopustiti da me pojedeš. Makni se. Želim zaboraviti da se to Sada ikad je dogodilo. nestalo. Wow, Barbie, pogledaj. Ovo je stvarno lijep fotoaparat. Slikaj me. Hvala što ste gledali. U redu. Dakle, ispao si stvarno dobro. Dobro. Dobio si ga. Izgledaš smiješno na licu. No, pokaži mi! Ovo je tvoja krivica. Napravio sam dobru sliku tebe. Nema vremena za ljutnju. Imam čokoladni fotoaparat. Jesi li to vidio? Pretvorio je moje naočale u čokoladu. Ludo, ali rado ću ih pojest. Nećeš meni ostaviti na miru. A zaboravite, čovječe. Samo ću pretvoriti svoju cipelu u čokoladu. Wow! Ali to je... Wow! Imam samo 1 tonu pucanja. Vrijedi. Mogu li ugristi malo toga? Molim te. Daću ti Dobit će svoj njo. ključ. Ne, nema dogovora. Onda ću ukrast tvoj. Ne bi se usudio. Što se dogodilo?
nisam to očekivala, ali meni odgovara. Tko bi rekao da je Barbie tako prokleto ukusna? Na našem kanalu pronaći ćete samo najzabavnije izazove, zato se pretplatite da ne biste propustili nijedan od njih.